Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Hynnin ke miet kumba, nyau shiteng eiei ki katto katne ki Riew Shim Kabu la wanrah pynban ke jingshong syir, ya ki bebuan balang, ki bela kawang de ki mau, ki Bilor, ki dieng, ki Iing briew, ki badan shnong Nangbah, West Jaintia Hills District. Kane jingklumar kala ja hadien bela dep nyau ya ki vote, pagni ki jinghuri kelami nakadaw jong ke jingshong rem jong ki kertong bala kersan hakani ke election, hadu bala pelong ki te ki Riew Shim Kabu ban penmi ke jingklumar hapo ke shnong kathau. Lasaki ba ka ïing ke bala Shah Pynjulor buan kade ka ïing jong Dolloi ke Eleka Nangbah ke badan Iawmusiang Nangbah ke bala Shah Pynjulor mau bat ki jingthang yet kilapat. Haki benta jong ke berenda bat ke pelau ïing ki bedap setang de ki Bilor kiat bapat ki mau ki dieng. Halor kini ke jingjan akan yang kita ïing kilalet ban ujor sundan dak FIR minta ke sengi se Jowai Police Station. Banyak le kebadan kambat ban pensitom ye kebadan peti. Kat kum kecing tep layo lum. Hakapor ba kawang mau Bilor. Ya kate ke ïing Dolloi. Keladon ru kecing keren penrem. Ki balai hojat na pedeng kite ki Riew Shim Kabu. Ladon lang ki kentei ki bahla. Pakani kelabo ye kite ki ïing basak lentam mau. Haka jingshong syir mensiam. Bat ke Jaintia ye ki kentei bat ki kena kelung ki badan hapo ïing. Hadien jong kani ke jingja mar ki pulit kila 1 poi hapo jong kate ke shnong bat kumba long menta ke shnong kala long ke bajai.